大家平安，jawai tu chua kajam naman nama kachina na sulivat. Saka tu chua kajam naman na urita supui na kainua cemas imazai toa Yusuya imazai toa rima sulatan imazai toa ita karan patutapuru katu lusa karan. Yesu ya ci 5章1到12节。Azwa marka 皇帝 noa amuria cau-cau ana palawa ketua kajunangan ijai karedep toa pana i Yordan katua 皇帝 noa kanan cau-cau ana palawak toa lemabingan toa pinaka ticonghay ya lave ka seranda tu pinapetat noa cemas pana i Yordan sa pasarivati Israel cau-cau maavu sa pate masulingau ivu cemas te Yusuya maya tutu tatau toa acilaya seman si unu sa paki cevei anan kisan nangwa marka al-alai toa Israel cau-cau aya. Pai temata ti Yusuya seman si unu sa paki cevei kisan nangwa marka al-alai toa Israel izwa itoa pinaka kaki cewean gadu ka vai-vai ka Israel kemasi iti pedu marka al-alai na kipa cewe anga amapolat lakwa azwa sini pualak i sarairak al-alai toa zwa sepata puru sabil neka nuka masidil nu na kipa cewe kisan nangwa saka azwa mama kaya-kaya na ki uciang toa ala ka jawai jamaju kemasi iti putu na masa yang amapolat masa pinasulivayan toa cemas au na ki ucesa cemas tu inika uri pasazoin tiamaju itoa na mesulu kajunangan maro teza-tezakan nanga noa atim noa iyu katoa alu tainan siniki eces toa sebaritan tu papu kajunangan jaya maju marka ala kenya maju nekano nakipa sevi kisan nangwa pai paki seveen nanga ni Yusuya azwa tia maju marka maati-ati sevari-vari ka nakipa sevi anga kisan nangwa tia maju mapolat semekez i tapau ta'ala-alan pati mengwa tia maju mano ivi noa cemas di Yusuya tutsu adau ku sinorapanga anu siaan tuanu kinisang sambuka sa sekaulanan toa se iti putu aya manasika papungadanan azwa kajunangan paka i cicia pati tutsu namai tutsu tinalozan i cicia noa Israel cau-cau ka masurem toa sika tapuru sepatya adau toa zwa ilas na parisi tia maju kipa enet toa linagorogowan izwa itoa kazatan i iriku au ka malianga mavana sangasan kinanan nya maju toa inuman i kanan kinan nya maju mavana kinulau mugi katoa inika pinapi selang pang
pai kemasi tua zoa adau inyangaka leteku mana saka inyangaka na keman mumal tua mana Israel cau-cau isawi-sawi danga tiamaju keman tua kini inuman i kanan aichu kainua cemas saka tu chua kajam-jaman心里不把德万讲的新生代重新立约。当我们失去或忘记自己在上帝面前的身份，又未能活出上帝应许的美好生命，就很容易会受到他人的羞辱，或迟疑我们信仰的真实。当我们再次与上帝立约，上帝将挪去我们的耻辱，使我们得以进入应许之恩，活出新的身份。每当我们的人生进入一个新阶段，也意味我们需要放下过去，重新降服与上帝的带领。这并不是一个很容易的过程，因为我们不见得会像耶稣一样顺服，甚至有时候会对上帝发出迟疑。当年的以色列人出埃及后，拒绝回应上帝的应许，而无缘进入迦南地。于是上帝兴起新一代来承接应许。求主帮助我们引以为戒，勿轻易离弃上帝，或随意对上帝发出迟疑。上帝是满有怜悯、慈爱的神，从他在旷野中对以色列人的充足供应就可看出来。但即使上帝是怜悯慈爱的，我们也不应该一再挑战他的底线，成为离弃上帝的子民，以免被取而代之。Sinaya apalaloy apasemaraw jantina mapulat latinana gemelang tua mana sini paputarwan tu soka zaman-zaman 新生代重新立约 Sinaya janutin saka tu soa sini paki numen janutin 我曾在什么时刻与上帝立约？我是否照着约而行呢？ Sinaya janutina paki numen latinana gemalo akinunum tua mana sini pakinum numejanti nama polat saka kainuri 上帝我愿意重新与你立约，求你帮助我忠实地遵循你的旨意，奉主耶稣基督的名求，阿们。Mali tu tsua kajam naman nama kajina namin sila selang kilaroi tua mana pada zekat apa pupi surunwa semat janutin latina napa tua mana kini sesang tua cemas ayakan apa semalam latina nasudeva tu saja kini adawan大家平安